Poštovanje, dame i gospodo, dragi prijatelji, posjetioci, svima vama koji pratite ovaj video. Evo, ponovo se sastajemo nakon jednog određenog vremena i sa ovim videom pokušat ćemo da odgovorimo na neka pitanja koja su vezana za našu organizaciju BACA, Bosnian American Community Association, ili što je bi na našem jeziku značilo Bosansko-američko udruženje iz grada UTK. Znam da smo bili odsutni jedno vrijeme i da se puno pitanja postavilo i gdje smo i šta se trenutno dešava, pa evo, ja bih želio da odgovorim na neka ta pitanja. Ja sam Sandro Šehić, secretary of Bosansko-američkog udruženja iz UTK i normalno kao jedna od dužnosti koja je regulisana našim bylaws jeste da sekretar vodi uvijek evidenciju, papirologiju i te stvari što se tiču bilo koje organizacije. Tako da, evo, počet ćemo sa nekim prvo odgovorima. Prvo, što se tiče BACA, opet bih želio da odgovorim na pitanja šta je to BACA, kakva je to organizacija. Evo, počet ću da prvo podijelim sa vama ovaj screen. BACA ili Bosansko-američko udruženje iz grada UTK je neprofitabilna organizacija. Neprofitabilna, što znači da mi ne možemo zarađivati novac, da ljudi koji rade za organizaciju ne mogu da primaju nikakve pare, ne mogu da dobiju nikakve benefite i zato mi smo isto prema zakonima države Sjedinjenih Američkih Država i države New York, mi smo oslobođeni svih taksa i poreza. Ono što bih želio da našem narodu podvučem, da se upoznate s time, ako želite nekada da, recimo, donirate novac, da nekim neprofitabilnim organizacijama, humanitarnim organizacijama u vašem gradu ili bilo gdje sredini, uvijek je dobro da provjerite da li je ta organizacija registrovana kao neprofitabilna organizacija. Kako se to radi? Pa recimo, možete najlakše da odete na Google i da ukucate IRS non-profit lookup. Evo, to je stranica koja će vam se otvoriti. To je IRS. Kliknite na ovaj link i onda ćete dobiti link koji kaže Tax Exempt Organizations Search Tool, što znači organizacije koje su oslobođene taksa i poreza. Ponovo ćemo kliknuti na ovaj link i onda ćemo moći da dobijemo informacije o određenim organizacijama tako što ćemo unijeti u ovaj istraživački sistem da li njihov naziv ili njihov employer ID number, a možemo pogledati i po geografskoj eriji. Evo recimo ja ću po geografskoj eriji, city, to je Utica, New York, United States, unesemo podatke, kliknemo na search, i onda ćemo dobiti listu svih neprofitabilnih organizacija u gradu Utici, koje su oslobođene taksa i poreza i koje su ovdje postavljene po alfabetnom redu, da tako kažemo. Njih ima jako puno. Evo recimo jedna prva American BH Islamic Center of Utica, to je džemat koji je lociran na Košutavini, recimo. Eto vidite, oni su neprofitabilna organizacija i oni su oslobođeni taksa i poreza i oni su uredno registrovani sa državom. Sada, ja ću malo dolje spustiti pa ću skoknuti pod slovo B, pošto smo mi Bosnian American. Evo ga, ovdje vidite nas. Bosnian American Community Association, Utica, New York. Ovdje vidimo employee ID number, naš employee, to je kao naš socijalni broj, kao što svi imamo, to biznis imaju taj svoj EIN number, to je 87-16-48703. To je Bosnian American Community Association. Evo vidite, iznad nas imamo Bosanski Behar. Vi znate tu folklornu organizaciju, to kulturno-umjetničko društvo, Bosanski Behar. Eto, i oni su također kao umjetničko društvo oslobođeni taksa i poreza. Ispod nas vidimo Bosnian Islamic Association of Utica. To vam je ovaj džemat na Court Streetu. Oni isto kao religiozna institucija su oslobođeni taksa i poreza i kao što vidite, mi smo svi registrovani kao neprofitabilne udruženja ili organizacije. Sada, možemo dobiti više informacija, jer pazite se, iako je
organizacija oslobođena taksa i poreza, oni opet imaju različite statuse. Jer recimo Bosanski Behar nema baš sličan status kao Bosnian American Community Association, niti mi imamo kao recimo Bosnian Islamic Association, jer Bosanski Behar je više organizacija kulturno-umjetničke prirode, dok je recimo Bosnian Islamic Association duhovne prirode, to jeste religiozne prirode. Ali evo, mi ćemo da odemo na Bosnian American Community Association, to ćemo otvoriti i mi ćemo da vidimo sada ovdje naše podatke. Kao što vidite, svaka organizacija ima svoj principal officer, to je osoba iz naše organizacije koja odgovara ARS-u, da tako kažemo, i koja je povezana sa ARS-om. To je osoba koja će, recimo, na kraju godine prikazati naše financije ARS-u, ili u slučaju da se organizacija zatvori, ta osoba će morati da sredi onaj finalni paperwork, kako bi se reklo. To je u našem slučaju gospođa Hanka Grabovica, ona je naš predsjednik. Mi ne možemo imati više u budžetu od $50.000, to je jedan limit, tako ako bi imali više od $50.000, onda moramo aplicirati za jedan drugi status. Recimo, Red Cross, Crveni krst je isto neprofitabilna organizacija, The United Way je isto neprofitabilna organizacija, ali oni imaju puno veći budžet i stoga oni imaju malo drugačiji, da tako kažem, status koji je regulisan zakon. INEI number, evo ga, imamo ga ovdje, to je ovaj što sam već pokazao. I kada smo mi se registrovali, dobili smo naravno potvrdu, evo ja ću to pismo otvoriti, da vidite. Evo, upravo nadam se da možete da vidite. To je pismo koje dobijemo kada se registrujemo. I evo, malo ću ja to povećati. Što vidite, Bosnian American Community Association, datum kada je to podneseno, kada je naša organizacija registrovana, bio je oktobar 21. 2021. što znači prije nešto više od oko 3 godine. Naš employer ID je ovdje, ostale informacije su isto također ovdje. Vidite šta IRS, to jeste federalna vlada, za nas kaže. We are pleased to tell you we determined you are exempt from federal income tax under Internal Revenue Code IRC section 501c3. Što znači da oni kažu vi ste sada registrovani kao neprofitna organizacija koja je oslobođena taksa i poreza pod zakonom član 501c3. I ovo je vrlo važno što se ovdje navodi. Donors can deduct contributions they make to you under IRC section 170, što znači da donatori, kogod donira novac našoj organizaciji, to može prikazati na taksama. I normalno na taksama će to mu biti vraćeno. Eto vidite, čak federalna vlada podstiče ljude da doniraju organizacijama kao što su naše, to jeste neprofitabilnom sektoru. Tako da novac koji ste kad god donirate, da li na donatorskim večerima, da li za sebi ili projekat koji imamo, bilo za šta, gdje god ode baki, to možete prikazati na taksama na kraju godine kada obračunavate. Pogotovo recimo kada se projekat Sebilj pravi, recimo kompanije mogu također donirati materijal, recimo cigle, eksere, cement, šta već ide usto, i to na kraju mogu prikazati na taksama i porezima. Jer eto vidite, što se kaže, to ne može biti legalnije nego što je. Jer i država će ti čak praktično povratiti te pare, jer ona te podstiče da doniraš našim organizacijama ili organizacijama ovakvog tipa. Sada, jednu stvar bi želio da napomenem našem narodu, da kada god donirate novac bilo kojim humanitarnim organizacijama, bilo bi upravo dobro da odete na pretraživački ovaj sistem koji sam vam pokazao, da vidite da li je ta organizacija registrovana sa IRS-om. Ako organizacije nisu registrovane, onda to može biti malo sumnjivo. Jer pitanje je zašto nisi registrovan. Ili također u državi New York morate biti registrovani sa Bureau of Charities, koji isto će vam dati dozvolu da, recimo, skupljate donacije u državi New York. Opet podvlačim, pogledajte prvo da li su organizacije registrovane
na pravi način, a to je i recimo taj pretraživački tool koji sam upravo pokazao. Jer još bi jednu stvar želio da napomenem našem narodu i to je vrlo bilo interesantno u posljednje vrijeme, pogotovo od kada je počeo ovaj nesretni sukob dolje u Gazi, u Izraelu. Pazite se dobro kada odete na Facebook ili društvene medije, pogotovo kada neko stavi recimo sliku, neku dramatičnu sliku, recimo da li ubijenih civila, da li djece koja su nesrećena, kuća recimo razorenih i koji kaže donirajte pare za ovo, znate, narodu je potrebno pare. Pazite, vidite ko je organizacija koja to skuplja i provjerite sa IRS-om da li su oni registrovani u Americi da operišu na ispravan način. Jer inače, ako donirate novac putem Facebooka, to može biti nesigurno. Pogledajte. Pogotovo ako su neke humanitarne organizacije koje nisu locirane u Americi, to je vrlo može biti komplikovano, jer ne samo da ćete izgubiti novac, nego recimo ako donirate novac nekoj organizaciji van Amerike, pogotovo ako je na Bliskom istoku dolje, i ako se utvrdi da ta organizacija iza nje da stoji neko ko baš nije prijateljski orijentiran prema Americi, kao Hamas, Hezbollah, ISIS ili neka druga organizacija, to vam može stvoriti velike probleme. Jer vama starima, pogotovo generacijama, je poznato bilo šta se u Americi odigralo za poslije septembra 11. i koliko li je samo takvih, ajde da kažemo, humanitarnih organizacija bilo zatvoreno, jer se ispostavilo da iza njih stoji Al-Qaida, pa oni namame ljude da doniraju kao za neku humanitarnu svrhu, ali novac odlazi za nešto drugo. Jer za američku vladu i za američke zakone vrlo je teško ustanoviti kuda novac ide ako su organizacije te humanitarne van Amerike i nisu registrovane u Americi. Zato ja vam napomenuo da donirate novac organizacijama koje su na ovome IRS websajtu listirane kao legalne i kao registrovane. Jer naravno na kraju godine šta god donirate moći ćete prikazati to na taksama i jednostavno povratiti novac. To je što se tiče bake, kako je registrovana. Sada, želio bih da objasnim jednu stvar. Bosansko-američka udruženje, kao što ste vidjeli, to je neprofitabilna organizacija koja ima status korporacije, jer iako je jedna organizacija neprofitabilna, ona mora imati jedan određen status. Mi imamo status korporacije. Sada, kako korporacija funkcioniše u Americi? Evo, ja ću vam pokazati jedan moment. Ovdje smo, recimo. Korporacije neprofitabilne ovakvog karaktera obično se registruju kao i svaki drugi biznis. Tako da kažemo, jedina mala razlika između biznisa koji je for profit, kao recimo mehaničarska radnja, neko otvori mehaničarsku radnju, popravlja auta i naplaćuje to, i organizacija kao što je Baka koja radi bez profita, je u tome da smo mi oslobođeni taksa i poreza. Ali mi moramo imati normalnu registraciju sa državom. Ovo ovdje što vidite, to je dokument koji se zove Certificate of Incorporation, jer to je dokument koji je bio izdan 2021. Jer kada smo se registrovali. To je izdala država New York Division of Corporations, State Records and Uniform Commercial Code. Normalno oni kažu, the name of the corporation is, to naziv vaše korporacije, Bosnian American Community Association, INC. Kad neko pokuša da registruje svoju kompaniju ili organizaciju bilo kakvu, naravno njega će pitati da dostavi ime te organizacije. Niko ne može izabrati ime organizacije koje već postoji u sistemu. Tako da neko sad ko pokuša da recimo osnuje svoju organizaciju, ako bi rekao, hej, ja bi da se zove Bosnian American Community Association, to bi bilo odbijeno, rečeno bilo, to ime već postoji u sistemu, tako da trebate izabrati drugo ime. Tako da ne možete duplirati organizaciju. Recimo, ja ako bih htio da osnujem sad neku novu neprofitabilnu organizaciju, ne mogu je nazvati Crveni krst, Red Cross, jer to već postoji. Isto tako, evo recimo treća stavka kaže, the purpose for which the corporation is formed is any purpose for which corporations may be organized under the not-for-profit corporation law as a charitable organization.
as a charitable, što znači mi isto radimo kao humanitarna organizacija. Mi to možemo prikupljati sredstva za humanitarne akcije. Sada, to je prva stranica toga. Druga stranica, stavka 7, okay? The names and addresses of the initial directors of the corporation. To jeste, da bi se korporacija osnovala ovakve vrste, potrebno je na početku da imaju najmanje 3 direktora. A to su, kao što vidite, Hanka Grabovica, to je naša predsjednica, Dina Radeljaš je bila naša potpredsjednica, ona je sišla s te funkcije, ona je još uvijek tu, ona nam pomaže, to je ta, ali ona ne drži više neku funkciju jer nema vremena za to. I to je gospodin Meho Buljubašić, koji je naš sadašnji potpredsjednik. Evo vidite te ljude koji su tu registrovani. Na trećoj stranici praktično ovdje objašnjava ono što smo već vidjeli pod IRS. To je, kaže se da smo mi organizacija sa statusom 501c3 i isto tako ovdje se navodi da no part of the net earnings of the organization shall inure to the benefit of or be distributed to its members, trustees, officers, or other private persons, except that the organization shall be authorized and empowered to pay reasonable compensation for services rendered and to make payments and distributions in furtherance of the purposes set forth in the purpose clause hereof. Drugim riječima, niko ko sada radi, mi ovi direktori koje god u bordu, ne može imati platu ili primati novac od ove organizacije. Doduše, organizacija ima pravo da recimo iz našeg fonda koji skupimo donacijama, da recimo plati za neki servis. Recimo primjer radi da ako imamo sad office pa trebamo platiti za office, to možemo raditi. Ali mi koji radimo, mi koji smo direktori, mi to ne možemo primati nikakve pare za to. I isto na kraju, evo četvrta stranica, ko je bio incorporator? Incorporator, to jeste osoba koja je file these documents, jeste dr. Mirza Tihić. I dr. Mirza Tihić je profesor na Sirakuza univerzitetu i on je jedan od naših direktora. Evo, to vam je to što je urađeno kada je baka osnovana i kao što vidite, ti ljudi su tu sa nama. Evo, sad ćemo vam upravo pokazati slike i imena tih ljudi. Evo, tu vidite gospođu Hanku Grabovicu, doktora Mehu Buljubašića, ovdje vidite doktora Mirzu Tihića, to su ljudi sa Letters of Incorporation. Poslije toga, tu sam se priključio ja organizaciji i kasnije nam je došla, to je naš novi član, to je gospođica Kaylee Sweet. Kada se pristupamo baki, to jeste, mi moramo naravno potpisati, ovdje imamo paperwork. Morate staviti svoje potpise jer jednostavno se morate držati jednog pravilnika. Ako niste potpisali to, onda vi niste član bake. Ako ste volonteri, ako radite kao volonterski, to nije obavezno, ali da budete u bordu, jednostavno mora se potpisati papirologija. Sada, još jedna stvar koju bih želio da vam prikažem, jeste naš bankovski račun. Ovdje je naš bankovski račun. Ja sam morao da samo neke stvari pokrijem jer su privatne prirode, pokazuju i naše akaunte. Kao što vidite, naš bankovski račun je u Bank of Eureka, dolje na Genesis Streetu, jer smo htjeli namjerno da imamo tu banku, pošto nosi naziv Bank of Eureka, to je lokalna banka. Kao što vidite, naš račun, kada se otvara u banci, on mora da bude business non-profit, jer tako je registrovan, Bosnian American Community Association. Sada, naravno, na bankovskom računu mi moramo imati ljude koji su autorizovani, koji imaju pravo da imaju uvid u taj bankovski račun, kao recimo da naprave depozit, da napišu ček, da potpišu čekove za sve dugove koje imamo. I kao što vidite, dolje možete vidjeti ljude koji su na tome računu. To je gospođa Hanka Grabovica kao predsjednica, Sandro Šehić, to sam ja jer ja sam sekretar. I prije je bila gospođa Zemira Sakanović, ali ona više nije članica bake, tako da je njeno ime već skinuto. I uskoro naša nova
blagajnica, treasurer, gospođica Kelly Sweet, ona će biti dodana tu. Kao što vidite, ovo je otvoreno jula 23. 2021. godine i kao što vidite, Sandro i Hanka su na tom računu od jula 23. 2021. godine. Tada, kada smo otvorili ovaj bankovski račun, tad je bio gospodin Tarik Pehlić, on je isto bio jedno vrijeme naš blagajnik. On kada je odlučio da se više ne bavi sa Bankom Milu, da ne bude toliko već aktivan, onda je zamijenio ga neko drugi. Uglavnom, eto vidite, to su ljudi ovde. Zašto to govorim? Važno je napomenuti jednu stvar, a to ćemo razgovarati o tome malo. Ja inače strašno volim Utiku i volim baš ovu našu zajednicu i naš narod ovde u Utici. Imao sam prilike naravno da selim se u druge krajeve Amerike, pogotovo dolje Sjevernu Karolinu, Arizonu, New York City, ali ne, ja sam izabrao da ostanem ovde. Opet ću reći da, naš narod mi se stvarno dopada, ja sam dio toga naroda i uvijek kažem da sam spreman u svako doba dana, noći da ustanem i da pomognem našem narodu koliko je god moguće. Ali ipak ne možemo pobjeći od jedne činjenice i to mi je malo teško priznati, ali to je tu ipak postoji, da u Utici, iako imamo toliko dobrih ljudi i toliko imamo, kako bih rekao, dobrih organizacija, ipak postoji jedna loša stvar. Loša stvar, to je gorak ukus u ustima, da se kaže. A to je, da tako kažemo, trač mašinerija. Na engleskom se to kaže rumor, gossip, mi to kažemo trač. A trač je neistina. Neistina jednostavno koja se kreira za ovaj ili onaj razlog i onda se počne raznositi od uha do uha, od usta do usta i to šteti ljudima. Jednostavno, pazite se, ja vjerujem kogod gleda ovaj video da ako bi vas upitao jeste li vi vjernici, da će reći da jest, da vjeruje u Boga. I po Kuranu, i po Bibliji, Svetom pismu, Tori, bilo koje Božjim knjigama, laž, trač, to je šejtanski posao, kako se kaže. To je nešto što vjera striktno kritikuje. To je jedan od smrtnih grijehova, da tako kažemo. Čak i 10 Božjih zapovijesti kažu ne laži, jednostavno. Tako da nekada ljudi nisu ni svjesni da oni kad prenose takve vijesti, oni nisu svjesni da prenose netačne informacije i da postanu praktično dio tog sistema, da tako kažemo. U Americi, u državi New York, što se sad tiče javnih zakona, to se naziva slander, libel, defamation. Slander, to je izgovorena laž, kao recimo da sad ja odem na televiziju ili negdje i da kažem za nekoga, hej, on je uradio to i to, a ta osoba to nije uradila. Ne znam da li se sjećate prije jedno, ja bih rekao otprilike 5 godina, ovde u Utici bili su izbori, ovi politički, i jedan kandidat je bio Anthony Picenti, on je sada county executive, to je praktično kao predsjednik countija našeg. On se našao u žiži nekoj, jer pojavio se njegov protivkandidat koji je optužio Picentija i rekao javno pred novinarima, i to nekoliko puta, da je Picenti imao ljubavnu aferu sa jednom ženom, i ta jedna žena se našla u taj aferi, i ta žena je bila, čini mi se, neka sekretarica ili administratorka isto u county buildingu, i kako su njih dvoje napravili dijete i kako on ima dijete sa njom, ali oni to kriju. I kriju to dijete, eto, i taj čovjek je to ponovio nekoliko puta javno, i to je onda, počeli su napadi na Picentija. Hej, gdje ti je dijete? Onda najveći napad je bio na tu ženu nesretnu, gdje ti je dijete? Ta gospođa nije imala djece svoje, imala je djecu od brata ili od sestre, pa ponekad bi izvala onako u šetnju, i kad bi izvala u šetnju, novinari bi skočili i pitali, jel to dijete što ti kriješ? To je ženi strašno izazvalo probleme psihičke, žena je morala čak ići psihologu jer je bila toliko depresivna. I oni su tužili tu osobu za slander, za izgovorenu laž, i oni su dobili tu osobu na sudu. Znam da je ta osoba morala da isplati oko $300,000 odštete. Da, to je zakonom u New York State-u krivično djelo. Zato pazi, uvijek se pazi šta govoriš, jer ako izneseš neku neistinu, to može da te košta.
Također i postoji i riječ libel. Libel je pisana laž ili pisana neistina, kao da recimo sad objavimo u novinama neku neistinu i to namjerno da nekome uništimo ili ugled ili da ga oštetimo na neki način. Također se ta osoba ili osobe mogu suočiti sa tim posljedicama. Jer kao što sam rekao, zašto ovo pokazujemo? Jer mi smo čuli priče, ali dobro, kad priča se čuje na jednom mjestu pa ostane na tom mjestu, to nije dalje. Ali kad se počne širiti, pa pogotovo danas društvenim mrežama kao Facebook počne ići od komentara do komentara, onda to počne da ima neki tol na nas. Pogotovo ako naši članovi izađu recimo u grad ili negdje bilo, pa ako te narod zaustavlja i počne ispitivati, hej, je li ovo tačno? Ne, nije tačno. Jer vidite, neka je priča kukla, a to ću vam pokazati na Facebooku, kako mi novac držimo pod svojim privatnim akauntima. Ne, to uopšte nije tačno. Evo vidite, Bosnian American Community Association. Samo zato što je osoba autorizovana na akauntu da može postaviti recimo depozit, napraviti ili potpisati ček, ne, to nije njegov privatni akaunt, apsolutno ne. To kao što vidite, eto, to je jedan mit koji bi želio da slušim. Sada, šta bi još želio da nešto kažemo vezano za naše organizacije? Jer primijetio sam da ljudi nisu upoznati sa nekim zakonima države New York. Evo recimo, znam da smo u proteklih, da tako kažemo, 7 mjeseci jako puno bilo je uobičajeno na Facebooku, obično na društvenim mrežama, da se pojave ljudi nako ljuti da kažu pokaži nam naše financije, gdje su financije? I da se ljudi pozivaju na neki zakon FOIL. Sad ću da objasnimo prvo šta je taj FOIL zakon. Prvo, FOIL je akronim što stoji za Freedom of Information Law, što znači drugim riječima sloboda informacija. Vidite, neprofitabilne organizacije, privatne organizacije, to neprofitabilne organizacije, to je kao recimo naša organizacija Baka ili Bosanski Behar ili džemati recimo ili crkve, kao i privatne firme, recimo kao kod nas, eto Ramo Libić ima svoju prodavnicu, Ružinić ima prodavnicu, Jamilišes Cake je ovdje, to su te privatni poduzetnici, oni ne podlažu ovome zakonu. Ne, jer vidite šta kaže. The Freedom of Information Law, FOIL, artikl 6, član 84/90 od države New York, provides the public right to access to records maintained by government agencies with certain exceptions. Government agencies. To znači da recimo City of Utica, jer City of Utica to je government, Utica City School District, naš školski distrikt, oni uvijek moraju da pokažu svoje financije, koliki im je budžet, koliko novca troše. Evo recimo škole, kao recimo Utica City School District, oni moraju imati listu i evidenciju svih uposlenih i sve koliko ko zarađuje novca. I isto budžet kad se usvaja to, oni moraju prikazivati sva trošenja, to se moraju prikazati, to je ovaj zakon. Oni to obično drže na svojim web stranicama, tako ako neko želi da to vidi za bilo kojeg razloga, on može otići to pogledati. Ali, pazite se, mi nismo government agency i mi nemamo ugovore nikakve sa governmentom. Zato, pazite se, neprofitabilne organizacije kao što je Baka, one ne podlažu ovome zakonu. To isto treba da znaju svi ostali članovi drugih organizacija, kao recimo eto Bosanski Behar ili ovaj kulturno-umjetničko društvo, ja mislim da zove Bosanska mladost. Ako bi ti neko došao i rekao, hej, pokaži mi svoje financije, ti možeš slobodno reći, izvinite, ali ne možemo. To nije vaša stvar, to je naša privatna informacija. Naravno, ja sad recimo ne mogu otići nekome poduzetniku u Utici i našem i reći, koliko si primio para od toga ili toga, ili pokaži mi svoje takse i poreze. Ne, to ne mogu. Naravno, ako bi to IRS zatražio od njih ili neke državne institucije, onda da, one to mogu dati. Ali mi, recimo, osobna lica, mi to ne možemo. A mi to ne možemo dobiti ili oni nam mogu dati ako oni to lično žele, ali oni imaju puno pravo da nas odbiju. Tako da vam kažemo, pazite se, ako neko dođe i počne tražiti uvid u naše financije ili ako počne ispitivati
a koliko ti je novca dao ovaj ili koliko ti je novca dao onaj. Mi imamo pravo to zakonom da kažemo ne, izvinite, mi to ne možemo vam dati. Ili možemo vam dati ako to mi želimo. Obično kada se takve stvari traže, pazite se, na Facebooku kogod traži takve stvari to neće dobiti. Jer Facebook nije mjesto za tako nešto, nego to obično trebate poslati e-mail ili napisati zahtjev i objasniti zašto želite to. Onda možete dobiti. To je tačno. Sada, kao što vidite, da, mislim se, pazi, niti Baku, niti bilo koju organizaciju ne trebate pitati ovakvog tipa da vam dadne uvid u evidenciju da se pozivate na ovaj zakon. Jer ovaj zakon, opet kako sam rekao, države New York, to se odnosi samo na government agencies. To znači javne ustanove, vladine ustanove. Sada, iako smo mi rekli da mi nismo obavezni da odgovorimo na takva pitanja, ja ću ipak odgovoriti na nekoliko pitanja. Upravo vidjet ćemo šta se to desilo sa našom organizacijom. Evo vidite, recimo, u proteklih 7-8 mjeseci na Facebooku, društvenim medijama se pojavili komentari ljudi koji su tražili od njih da im kažemo neke stvari, između ostalog koliko je Bank of Utica, to znači ta banka u Utici, donirala nama para. Vidite ovo. How much Bank of Utica donated? Evo drugi komentar isto tako. How much the Bank of Utica donated to the Seville project? Mnogo ljudi nas to pita. Koliko ste dobili para? Pa koliko ste dobili para? Pa gdje su te pare što su došle? Reću vam, iako nismo obavezni da to odgovorimo, rećemo ovoga puta ćemo odgovoriti. Bank of Utica nije donirala ništa. Ne, apsolutno ništa nije donirala za projekat Sebilj. Šta se desilo? Nastao je jedan nesporazum. Direktor banke, gospodin Berry, on je nama obećao i rekao je donirat ćemo $1000 kada već projekat bude skoro finaliziran. Već kad ste spremni da krećete u gradnju, kad se prikupe sredstava, mi ćemo biti jedno od zadnjih koji će donirati onda novac. Naravno, on kad donira $1000, on to onda može prikazati isto na taksama. To znate. Ali pazite se, on to nije donirao, on je obećao. On je rekao we pledge. Pazite se, riječ pledge znači obećati. Međutim, mi smo to tada na našem bivšem sajtu objavili, mi smo rekli, hej, on je pledge da će dati $1000 i to je neko pogrešno razumio. Ja ne znam, možda ljudi nisu dobro upoznati sa terminologijom engleskog jezika, oni su shvatili pledge, oni su već napravili donaciju. Sada, to je bilo $1000, to znači broj 1 i 3 nule. Tu su već počele nule da se dodaju, pa je izašla cifra na $10.000, čak i na 100.000, pa je neko govorio 20.000. I neko ko je pogledao naše financije, možda u narodu, nekim ljudima smo i dali te financije da vide, on je pregledao, vidio da nema ništa od Bank of Utica i počeo onda da priča, te pare su ukradene. Jer vidite, sad ću vam reći još jednu stvar. U prošlosti mi smo, nažalost, imali jedan slučaj, to je bilo više od 20 godina, kad se neka organizacija ove vrste pokušala osnovati u Utici i također to se nešto slično uradilo. Tad je razglasila se neka priča da su oni dobili neke silne pare od države, ali pare su nestale. Ne, oni nikad to dobili nisu. Jer tebi ni jedna organizacija kao što je banka, kao što je država, ako ti doniraju novac, neće ti donijeti keš u torbi. Ne, oni će to morati sve elektronski da se prebacuje, jer pogotovo danas se sve vrši elektronski, tako da se automatski vidi uvid gdje je novac izdan i gdje je novac najvažnije završio. Zbog toga, recimo u Baki, mi kada trebamo platiti svoje račune ili neke dugove, uvijek se radi da li bankovska kartica ili ček, tako da se uvijek vidi gdje novac odlazi. To je jedna stvar. Ja se nadam da sam odgovorio na to pitanje. Ne, nama banka nije donirala ništa. Nažalost, kad su ovi komentari neki već bili napisani na Facebooku, predsjednik te banke, taj gospodin Berry, on je to pročitao i on je nas nazvao. I on je pitao, kaže, kakve sam ja pare vama dao? Ne znam. Jer pazite se, ako čujete neke takve priče, neprovjerene, ja bi definitivno savjetovao narodu, javite nam se putem e-maila ili nazovite nas ili popričajte sa nekim članovima face to face i mi ćemo vam reći. Ako ne vjerujete nama, onda odite u banku.
Jer vidite, još jednu stvar, kad se pojave te takvi, da kažemo, rumori, ti tračevi o nestalim parama, interesantno je da donator koji bi prvi trebao da primijeti da je novac nestao, on se ne žali. On ništa ne govori. Vidite, Bank of Utica, ona bi prva trebala da reaguje i da kaže, mi smo im dali pare, evo ček smo dali, ali ček je keširan tamo na nekom drugom akauntu, ne na ovome. Interesantno je da se banka ne buni ništa, mi se ne bunimo, ali to je počela priča neka, jest, oni su dobili pare su nestale i onda su počeli pozivati ljude da ne doniraju nama više. Jer eto vidite, to opet da kažem čvrsto, ne, banka nam nije donirala ništa. To je običan rumor da ste dobili neke silne pare koje su nestale. To možete uvijek provjeriti i sa bankom of Utica, to je tako. Nadam se da sam to objasnio. Sada, još jedan rumor koji smo čuli, to je bio vezan za donaciju od države New York, koju je gospođa predstavnica u državnom parlamentu u Albaniji, gospođa Marian Buttonson, koja je jako puno uradila za našu zajednicu i pogotovo za Srebrenicu. Ona je održala jedno predavanje gore na NBCC-u, je objavila listu svih organizacija, neprofitabilnih organizacija u Utici koji su dobili donacije od države. I tu se naravno našlo naše ime. Evo, Bosnian American Community Association, $10,000 for youth programs, za omladinske programe. Ovo je slika flyera, to su bili oni flyeri, to su ljudi dobili u pošti. To je svadje bilo rečeno. Tu su isto lista drugih organizacija koji su dobili, evo neke kao Bowman House, oni su dobili 125,000, House of the Good Shepherd, oni su dobili $1 milion, naravno. Mi smo dobili najmanje, ali eto, dobili smo $10,000, odobreno nam je bilo za omladinu. Neka su pitanja bila, gdje vam je to? To ne vidimo na vašem akauntu. Mi smo aplicirali za ovaj grant, ima već više od godinu dana, aplicirali smo, jesmo. Odobren nam je, jeste. Da, država nam je javila i gospođa Marian Buttonson nam je nazvala, nas je rekla odobreno. Ali mi ga nikad nismo primili. Zašto ga nismo primili? Prvo, kad je on odobren, nama je poslano, kao i svim ovim organizacijama, dodatna dokumentacija koju smo morali popuniti i dostaviti u određenom vremenskom roku. Vidite, to je bilo tako. Međutim, nažalost, mi to uspjeli nismo. Nismo uspjeli popuniti papirologiju i nismo je uspjeli dostaviti u određenom vremenskom roku i nažalost, ovo nikada nije bilo nama izdato. Nažalost, izgleda nam je to propalo. $10,000 smo mogli uložiti u jedan program za našu omladinu. Bilo je nekih tema da se osnuje recimo jedna škola, da li nedeljom ili 2 puta sedmično, gdje će omladina naša doći i učiti o Bosni i Hercegovini. Recimo, da znaju naći rijeke, gradove, da znaju opisati mjesta odakle su njihovi roditelji ili didovi i nane, da znaju osnovnu istoriju Bosne i Hercegovine i da prakticiraju naš jezik. Isto tako da uče recimo našoj književnosti i tim stvarima. To je bio plan da se nešto napravi, ali kao što sam rekao, aplicirali jesmo, odobreno nam jeste, ali kad smo dobili finalnu papirologiju da je popunimo, nismo uspjeli u vremenskom roku. Zašto? Nažalost, zbog još jedne neistine i jednog trača koji se razvukao po Utici, pogotovo po Facebooku. Jer vidite, kad takve stvari počnu se razvlačiti društvenim mrežama, onda one mogu totalno da efektuju rad jedne organizacije. Tada, evo pokazat ću vam, oktobra 12. prošle godine na Facebooku, ja ću vam pokazati to, evo pojavio se ovaj post, ovaj ovdje što ga vidite, koji je rekao da je protiv nas praktično istraga. I to se kaže, we will not be answering any questions regarding this matter while the investigation is ongoing. Please respect the process and allow us to handle this matter in accordance with the law. We are relying on New York State to investigate and are not at liberty to comment. Thank you. Praktično što znači, nećemo odgovarati na nikakva pitanja vezana za ovaj slučaj dok traje istraga. Molim vas, imajte poštovanje prema ovome procesu
i pustite nas da ovo procesiramo u skladu sa zakonom države New York. Ko je god ovo pročitao, tu se pojavila naša logo na tom pismu. To pismo kad je bilo, taj post kad je bio objavljen, to je zapalilo društvene mreže. Mogu reći da je to definitivno nas iznenadilo, šokiralo, stvorilo zabunu. Mnogo smo imali članova, ljudi koji su radili sa nama, oni su odmah prekinuli, mi nemamo više ništa sa vama, to je istraga. I jednostavno mi smo isto mislili kakva istraga, mislimo šta, nismo ništa zgriješili, ono, ko zna, možda smo nešto napravili, neke greške nesvjesno. Onda to pismo, recimo, evo, to je pismo objavljeno ovde, ovo je cijelo to pismo, kao što vidite, oktobar 12. Dolje u potpisu ovoga pisma samo je stajalo Board of the Directors, to što kao direktorska uprava, uprava direktora, bez imena, bez prezimena, bez ičega. Ovaj post već je skinut, znam da je skinut, pa je onda pismo ovako zadržano, mi imamo te sve screenshot, jer smo uzeli na desetine, ako ne i stotine screenshotova, slika tih. Onda znam da je skinut naš logo, pa se to širilo, znam da su ljudi bili iznenađeni, šokirani. Nažalost, sljedeći dan ova pisma su bila poslana lokalnim medijima. Čak su i lokalni mediji objavili kako su gospođa Grabovica, Sandro Šehić smijenjeni od borda, kako neće da predaju ključeve, šta još, da, kako opet istraga ide. Tako da je to unijelo jednu veliku zbunjenost i među narod i među nas same. Jednostavno nismo znali šta se radi. Mi smo jednostavno mislili da je istraga protiv nas. Tek nakon mjesec ili nešto dana mi smo saznali sa okružnim tužilaštvom, to jeste district attorney, da istrage nema nikakve. Što znači ovo je totalno neistina bila. Znam da su mnogi ljudi nam psovali, tako kažem, narodnim jezikom i kruhove i bogove i govoru da je to sramota. Ne, mi smo skinuli sve te screenshotove, imamo ih, ja kažem, stotine, ali ovo, izvinite, mi nikada ništa od države New York dobili nismo. Jer ako država New York, to jeste Attorney General's Office, ako on otvori protiv vas istragu, to će oni razglasiti. Oni će to definitivno reći na svome web sajtu i reći, hej, da, istraga je pokrenuta. Zadnji put, ja koliko znam, Attorney General's Office, to je državno tužilaštvo, oni kad su vršili istragu u Utici, to je bilo protiv praktora škole. Jer znam da je neki su problemi bili vezani za učenike, to ove došljake, ESL studente, nisu, neki programi su bili njima ponuđeni koji su bili diskriminatorne prirode, tako da se tada država umiješala. Ali inače mi ovo kad smo shvatili, mi smo mislili, hej, to je to, međutim mi smo saznali da je to obična neistina. Onda tek poslije toga mi smo već saznavali zašto nas društvene mreže kao optužuju kao, ej, gdje je ovi 10.000 od države, gdje su one pare od ovoga i nemojte im davati pare, oni su pokrali. Jer kogod je to objavio, to ili nije imao dobru namjeru ili nije bio dovoljno upoznat s time. Sada šta se desilo? Baš to kad se ovo desilo za 8 dana, to je bilo negdje oko oktobra 20. Nažalost, mi smo izgubili access, pristup našoj Facebook stranici. Naša Facebook stranica je bila hakirana. Ne samo Facebook stranica da je bila hakirana, sutradan ja sam primijetio da kada sam krenuo na kompjuter da provjerim naš bankovski račun, da ne možemo ući, da piše jednostavno da je password promijenjena. I kada sam otišao da promijenim password, znate već kako se to radi, kliknete na onu opciju Forgot Password, pa onda oni trebaju tebi e-mailom da ti pošalju konfirmaciju, link koji trebaš confirm. Kad nam je to bilo poslano, ja sam probao da otvorim naš e-mail i samo smo dobili informaciju da je password promijenjena u protekla 24 sata. Znači, nažalost, mi smo izgubili i e-mail. E-mail naš koji je bio, a to je ovaj e-mail, bakautica@gmail.com, bio je hakiran. Neko je ušao, ne samo da je hakirao e-mail, već je hakirao i našu Facebook stranicu i taj neko je objavio ovo pismo kao Please be advised that access to social media platforms for the Bosnian American Community Association has been returned to the rightful majority board of the organization. Opet, bez ikakvih potpisa, bez ikakvih kontakt informacija, samo board of the directors. Neko je to upao ovde. Čim smo izgubili access to naš email, izgubili smo i naš Google dokumente. Nažalost, više nismo mogli da uđemo u naš YouTube kanal, jer YouTube kanal postoji tamo, ne možemo ući u njega i
Naš PayPal account, jednostavno, to je bilo ovde. Samo opet bih želio narod da upozorim da ova baka.utica@gmail.com email adresa nije više validna i mi smo prijavili to vlastima. Prijavljeno je vlastima da to nije više validno i da je hakirano. Nažalost, naša Facebook stranica originalna koja je postojala nekoliko godina i na kojim smo imali slike i sa naših event događaja koje smo imali sve, ona je srušena maja 1. Maja 1. kada smo mi počeli ponovo da radimo, samo jednostavno je nestala. Tako da je to bila velika šteta. Međutim, jer kao što vidite, hakeri opet, nažalost, rade svoj posao. Jer ovde upravo kažemo našem narodu, dobro se trebate paziti komentara na Facebooku, nemojte trčati nikada praviti neke komentare koji nisu provjereni. Sada, šta bih želio još da kažemo? Mi smo napravili jednu pauzu i za vrijeme te pauze mi smo upravo dobili papirologiju da popunimo za ovaj grant od $10.000, ali odlučili smo sve da stanemo. Pogotovo kada smo otkrili da je nama email hakiran, da je neko pokušao da promijeni password na našem bankovskom računu, a isto tako, vama je poznato da imamo GoFundMe account, gdje prikupljamo donacije za Sebilj. Dobili smo tekstualnu poruku koja nam je poslala neki broj, potvrdni broj, confirmation number, koji se obično daje kada neko pokušava da promijeni password. To je isto sve desilo u roku dan, dva, tako da smo mi dobili smo dojam da neko pokušava da probije u naš bankovski račun, onda smo nazvali gospodina Berija, direktora banke, i rekli da zamrzne totalno naš bankovski račun. Čak i za nas. Da niko ne može ni položiti novac, niti vaditi novac, niti išta. Da se jednostavno vidi da se jednostavno novac obezbijedi, da bude sve sigurno i uglavnom sve ispalo dobro. Sada kad vidimo, novac je na sigurnom, sve donacije koje su napravljene za Sebilj, takođe, koje su date, da li putem čekova, keša, koje god donirao novac, recimo za Sebilj putem čeka i keša, to je depozitirano u naš bankovski račun, koje je donirao putem GoFundMe-a, takođe to je depozitirano u naš bankovski račun. I samo isto da kažem to da ostajemo pri onome starome, da, ko je god donirao novac za Sebilj, mi imamo evidenciju, sve imena, prezimena tih ljudi i kao što smo rekli, kad se Sebilj izgradi, mi ćemo objaviti buklet mali, brošuru gdje će biti listirana imena svih donatora i osoba i organizacija koji su pripomogli tom projektu. Nažalost, kao što sam rekao, pošto se to desilo, mi smo odlučili sve da zamrznemo i papirologiju nismo popunili, tako da nam je taj grant koji je gospođa Miriam Buttonshaw i država New York bila tako velikodušna da nam odobri, to je izgleda propalo. Borit ćemo se da vidimo da li da dobijemo, ali ne možemo garantovati. Eto vidite, pazite se, te priče, takve akcije naprotiv donose do velikih gubitaka. Šta bi još želio da našem narodu i svim slušalcima ovoga videa ukažem? Facebook ili kao sve društvene mreže može davati veoma netačne informacije. Upravo kada je recimo, primjera radi, kada je naša stranica bila hakirana, vi ćete vidjeti da se pojavljuje veliki broj lažnih profila koji nas napada. Evo recimo, prvo znam kad nam je ta stranica bila hakirana da se pojavljuje neka osoba, Majda Hrustić, koja tvrdi da je iz Albanije. Ja ne znam niti jednu Majdu Hrustić iz Albanija. To je bio profil koji je isto optuživao nas za krađu novca, za koješta. To je lažni profil. Pazite se lažnih profila. Ne prihvatajte ništa od njih. Obično to su skemeri, to su ili ti botovi, tako da nećete ništa naučiti, samo možete izgubiti od njih. Poslije toga pojavljuje se, vidite, sličan profil, samo sad je Mejda takođe ta osoba vas napada s tog lažnog profila, pa onda evo, kako smo počeli sa radom ponovo, pojavljuje se opet neka Sara Di Brezio, niti znamo ni ko je, ni šta je, i to je totalno lažni profil, pa se onda pojavljivala i neka Sandy Wright. Doduše, vi kao što vidite, mi smo ove URL adrese svagdje skenirali, tako da imamo evidenciju za njih. A onda u zadnje vrijeme se isto pojavio neki profil jednog gospodina Admir Avdić,
koji također puno komentuje na nas, daje koje kakve komentare. Da budem iskren, ja samo znam jednog Admira Avdića u Jutici, ali ovo uopšte nije njegova slika. Pokušao sam da vidim ko je ova osoba, da nađem, ne znam, možda ja griješim, možda neko postoji u Jutici, ali ja nisam mogao nikoga naći ovde. Uglavnom kažemo, kao ako ste primijetili, u zadnje vrijeme najviše napada na našu organizaciju je došlo od strane lažnih profila. Šta vam to govori? Sada, jednu stvar bi još htio da podvučem, pogotovo onima koji me slušaju. Vi znate da je to su baš ovi cyber napadi, to su ti cyber skemovi, hakiranja e-maila i to. Osobe, obično koje to rade, nemojte nikada misliti da su oni nešto puno pametni u tome. Ne. Oni su, čak bi rekao, i vrlo, vrlo glupi u nekim stvarima. Jer to što se uradi, to može biti krivično djelo. I oni mogu sebe staviti u poziciju da budu uhapšeni, da im bude nešto. Jednostavno. Ali danas cyber ti napadi su vrlo, vrlo česti. Eto, bar ja znam u školi u kojoj radim, to je BOSIS, mi svake godine prolazimo kroz trening, kroz obuku o takvim stvarima. I jedna metoda koja se radi obično u ovakvim situacijama se zove phishing. Phishing u prevodu bi značilo ribarenje, ribolov. Kao što recimo kad hvataš ribu, staviš mamac, pa baciš mamac i čekaš da riba zagrize taj mamac. To je praktično, ovde se isto radi. Evo recimo, neko je sad, kogod drži naš e-mail, on je počeo da šalje e-maile drugim institucijama. Evo recimo nedavno, juna 18. to je prije 5 dana, gradonačelnik našeg grada je dobio e-mail sa ovoga našeg starog e-maila bakajutka@gmail.com. On je dobio na upozorenja, ovo nije zvanični e-mail, tako budite pažljivi. Evo vidite odmah da se kaže. I taj neko ko je poslao, pogledajte šta je napisao. Napisao je good morning, dobro jutro. Željeli bi da se sretnemo sa gradonačelnikom, da raspravimo buduće aktivnosti bosansko-američke zajednice. Ovo je Bosnian American Community Association. Please feel free to reach out if you have any questions. Opet, kao što vidite, imena, prezimena nisu navedena, samo board of the directors. Naravno, to su oni ignorisali. Jer to je za njih phishing. Jednostavno, niti ima, ako ikada dobijate, a vjerujem kogod ima pristup e-mailu, da uvijek dobijete neke možda e-maile da vam kažu klikni na ovaj link ili doniraj novac ili pogotovo ovakvi e-maili su vrlo uobičajeni tamo u januaru i februaru kad ljudi obračunavaju takse. Dobijete recimo e-mail od nekoga ko se predstavlja ARS i prijetiti. Otkrili smo da nisi prikazao novac, ićeš u zatvor ako ne platiš 2-3 hiljade dolara. I to odmah sad moraš raditi i pošljuti neki link. Pazite se, to je phishing. Isto tako, pogotovo narodu što želim ukazati na Facebooku, Instagramu, bilo kada ako dobijete kakve linkove, recimo slike unesrećenih ljudi, požari, kaže doniraj novac, a vidite da su to neki akaunti, neki organizacija koji nisu registrovani u Americi, budite vrlo, vrlo prezni, jer upravo to se dešava. Jer ja mogu da kažem, prije 4 godine ja sam izgubio $2000, jer meni su se javili jednostavno iz Apple, ja koristim Apple servis, moj iPhone, rekli su mi isto, hej, tvoj email je hakiran, popravili smo sve, to im je reklo kao 2 dana su trebali da popravi i onda su rekli bili kupio virus protection. Ja sam rekao zašto ne, nije bilo nešto skupa, međutim kad sam kupio tu virus protection ja sam vidio da je $2000 uzeto s računa i s moje kreditne kartice i bilo rečeno ne, to nije bio Apple, to je bio neki skemer jednostavno. Ali eto, desilo se šta se desilo. Uglavnom, kao što vidite, sad vam kažemo, pazite se dobro ovakvih e-mailova. Isto tako, nešto bih želio da vam ukažem, da mi otkad smo počeli ponovo sa radom, mi smo otvorili našu novu stranicu, to je baka stranica, evo vidite ovde, sad ću ja to upravo da šeram sa vama, to je bosansko-američka zajednica, Bosnian American Community Association, /baka. Evo vidite, ovo su naše zastave, pogledajte kako su postavljene, međutim, na Facebooku vrlo lako se može desiti, i to se dešava, da neko kopira vašu stranicu ili vaš privatni profil. Znate, eto, ja mislim da ne prođe ni mjesec dana, da neko od mojih drugova i prijatelja ne kaže, hej, neko šalje zahtjeve za prijateljstvo sa moga profila, to nisam ja.
izgleda da mi je neko provalio u password. Zato da vam kažem, ovo je naša stranica. Ako odete na About, ako kliknete, pa ako kliknete na ovaj Page Transparency, evo vidjet ćete naš ID, Page ID number, to je 2511853547558111. Datum kad je kreirana, to je bio maj 1. Eto, to je, vidite, naša stranica. To je ta ispravna stranica koja je. Naravno, tu ćete vidjeti i slike, da tako kažem, naših članova. Evo, nedavno smo se sastali baš sa majorom da razgovaramo o Sebilju, da se vidi, da inženjeri ucrtaju gdje bi se prostor, gdje će se tačno graditi. Ja kažem, možete da vidite naše slike, možete da vidite slike da mi uvijek pohvalimo našu omladinu ili naš narod. Evo, recimo sad Srebrenica Walk ide, koji je opet organizovan na MBCC-u. Rotary klub nas je najavio isto svojim članovima. Međutim, evo, vraću se na ovaj post, mi smo isto objavili da je to Srebrenica Walk, to je juli 11. 6 p.m. na MBCC-u. Prošle godine, tačno, to smo isto organizovali, to već radimo, evo, već treća godina uzastopce. Isto tako da samo nešto kažemo, ne samo da mi ne primamo novac nikad, već u mnogim slučajevima mi doniramo svoj novac. Evo recimo šta se sa mnom desilo. Prvi Srebrenica Walk kad smo bili, ovo platno, to sam ja platio svojim novcem $250. I nažalost, ovo što se desilo sada, kad smo morali sve stati na pauzu, mi smo naručili blueprints, ove nacrte za Sebilj iz Sarajeva i trebalo je platiti, a nismo mogli ući u naš račun, sve smo htjeli da zamrznemo. Tako da sam ja lično svojim novcem preko $2.500 platio. Da. Jer jednostavno nisam htio da dozvolim da taj projekat propane zbog koje kakvih neistina. Evo, to je to. Jer pazite, kod nas ćete uvijek vidjeti slike naših članova. Sada, pojavljuje se neka druga stranica koja je prije nekoliko dana otvorena. Evo vidite kako ona izgleda. Baznijan American Community Association, ali nema ono povlaka baka. I vidite da je cover foto totalno drugačiji. Oni su uzeli naš ovaj emblem i koriste ga. Ako kliknete njima na About i ako kliknete na Page Transparency, vi ćete vidjeti da je Page ID totalno drugačiji nego naš. I oni su kreirali se juna 18. Evo danas je juni 23. Znači prije 5 dana. Ne, ovo je fake. Kogod to radi iz, ne bih rekao, nekih dobrih namjera. Također, kada gledate njihove stranice, vi ćete vidjeti da tu nema nikakvih slika i nikakvih članova, mada oni koriste našu staru hakiranu email adresu baka@gmail.com. Mi smo to prijavili vlastima, da je ovo više nije u našem posjedu, zato kogod dobija sa ove email adrese, to ignorišite. Tako da ne, to ja vam kažem, kogod nešto proba, ako donirate novac ovoj organizaciji, to radite na svoju odgovornost. A ako bi saznali, recimo, da neko pokušava da donira novac, da prikuplja donacije u naše ime, a da mi o tome ne znamo, to ćemo također prijaviti vlastima. Jer to bi kvalifikovalo totalno kao charity scam ili charity fraud. To je to. Vidite, gospodo, da bi neko, recimo, bio u Baki, on mora da se učlani u Baku, našu organizaciju. Mi smo upravo, pošto smo ponovo krenuli sa radom, na sastancima mi smo odlučili da novi članovi će biti primljeni, članarine se neće primati, mada ćete morati popuniti papirologiju, normalno, potpisati određene papire da bi bili članovi Bake. Novi članovi Bake će biti u stanju da biraju članove borda, to jeste direktore, i da bi išao u utrku da budeš direktor, da budeš član board of the directors, moraš da budeš član već Bake. Tako da, upravo sljedeći sastanak nam je u julu, početkom jula, tu ćemo to još utvrditi detalje, pa ćemo vam dati više informacija. Uglavnom, potrebno je još da izgradimo i naš website, jednostavno počnemo, pa ne bih rekao sve iz početka, ali nažalost puno smo toga izgubili. Jer stvarno, ovaj cyber attack je bio baš ono što se kaže nekakav čudan. Ali kažemo, ovo nije naša stranica. Naša stranica je, evo kao što vidite, upravo ovdje. I naša nova email adresa koja je sada sredstvo komunikacije jeste jutikabaka@gmail.com ili pak možete pozvati ili stupiti kontakt sa nekim od članovima našeg odbora i mi ćemo vam odgovoriti sva vaša pitanja.
Isto tako da vam kažemo, ne zaboravite da naš četvrti, eto da tako kažem, Srebrenica Walk je organizovan jula 11. sa početkom u 6 sati, opet na MVCC-u. Očekujemo veliki broj ljudi. Takođe, očekujemo, ne bih želio da još kažem, ali neki veliki zvaničnici su isto izrazili želju da bi volili prisustvovati. Vidjet ćemo. Uglavnom, da, lokalni političari će tu biti. Oni će nam doći i uveličit će taj događaj. To je znači četvrtak, juli 11. 2024. sa početkom u 6 sati na Mohawk Valley Community College-u. A majice, takođe ovi broševi Srebrenica Flowers bit će dostupni. Voda će biti obezbijeđena, vjerovatno ćemo imati snacks, WC će biti otvoreni za javnost, jer obično zna biti vruće u to doba godine. Parkinzi su gore obezbijeđeni, tako da to je gore. Jer uvijek radimo na MVCC-u, pošto mi već imamo dozvolu gore da radimo i to je najprikladnije, jer dobiti dozvolu da se radi u gradu gdje god to može malo biti komplikovano. Isto tako bih želio da napomenem, nažalost, da kad smo ove godine organizovali naš jedan event, to je bio ovaj Dan bijelih traka, da nažalost neko je probao da zaustavi to. Da, neko je pisao takođe City-u i govorio kako je istraga protiv njih, kako je ovo, tako da smo mi morali pokazati svu papirologiju. Jer ako tvoje ime nije nigdje u ovim papirima, onda ti nemaš šta da tražiš. Ti se možeš ti hodati i predstavljati se kao član bake, ali ti nićeš moći da otvoriš račun u banci, nićeš moći da primiš novac, niti šta. To je to. Tako da vam kažemo. Isto tako, nažalost, ove godine kad smo dobili, jer mi već imamo dozvolu da radimo Srebrenica Walk na MVCC-u i mi treba i da platimo jedan određen dio novca, a mi treba da platimo tu dozvolu, to je nešto oko $100 nešto i sve već bilo odobreno. Takođe, neko je poslao pismo MVCC-u i rekao ne, protiv njih je istraga, oni su ovo ono, tako da MVCC kontaktirao isto to, ja vjerujem, te državne i druge institucije, on su rekli ne, protiv njih nema nikakve istrage, niti išta, niti je kad bilo. I osobe koje su tvrdile kako, eto, naši članovi nisu legalni članovi, kad smo prikazali dokumentaciju, kad su oni probiru tu dokumentaciju, on su rekli, o je, apsolutno, nikakvih problema dalje nema. Tako da vam kažemo, eto, to je to. Da li još nešto sam imao da napomenem? Uglavnom, još jedna stvar, prije nego što prekinemo sa ovim videom. Mi znamo da su ratovi vrlo teške situacije i volio bi da ratova nikad nije ni bilo. Ali pazite se jedne stvari. Sad znamo da se rat odvija dolje na Bliskom istoku između Izraela, Gaza, Palestina i to. Uvijek bih želio našem narodu da skrenem pažnju. Vidite, Sjedinjene Američke Države su na strani Izraela. Oni podržavaju Izrael. Naravno, oni podržavaju i Palestince, jer Palestinci primaju veliku pomoć novčanu od Sjedinjenih Američkih Država isto. Ali pazite se, Amerika podržava Izrael. Pogledajte to. Zato, pazite se, primijetio sam da na Facebooku postoje neke organizacije koje, interesantno, nisu registrovane sa IRS-om. Ne, nisu registrovane, ali znaju da prave te neke skupove u Utici i oko Utike. Znaju da pozivaju narod da se doniraju novci za pomoć ljudima u Gazi i to tako. I na tim skupovima obično se prave komentari koji su vrlo, vrlo radikalne prirode. Ja bih stvarno urigirao bi na naš narod da dobro pazi šta govori na Facebooku. Jer pazite se, u državi New York, pazite se, postoji već executive order, to jeste izvršna naređenje s kojim se zabranjuje rad da država pravi ugovore sa bilo kakvim firmama koje bojkotuju državu Izraela ili proizvode iz Izraela. Zato pazite se, ako se nađete na tim skupovima gdje se viče bojkotujte Izrael ili gdje se govori zaustavite cionističku okupaciju ili takve neke stvari, to vlasti mogu da evidentiraju kao radikalne izjave i vaše ime se može naći
možda na nekim listama na kojim ne biste željeli da budete. Jednostavno, toga treba da se čuvate. Zato uvijek kažemo, pazite se, Facebook jeste, to je dobro mjesto za informaciju, ali je veoma dobro mjesto i za dezinformacije. Evo, protiv Bake istraga, već je 8 mjeseci istraga, niko ništa od nas ni čuo, niti vidio. Isto tako priča je, dobio pare, uzeo pare, ovo, ono. Onda isto tako čuli ste vjerovatno priče kako je gradonačelnica Sarajeva, koja je uručila nama maketu Sevilja, donirala neke silne pare, pa i one su nestale. To sve rumori. Isto tako, vjerovatno ste čuli za, čak i u medijima završilo, kako mi imamo neke tajne akaunte u MNT banci, što je apsolutno netačno. I banka je dala samo potvrdu da takvog nečega nema. Zato, pazite, budite vrlo oprezni. Jer obično ako vijesti dolaze sa lažnih profila, recimo, ili pak u našoj zajednici, ako čujete ikada priče koje počinju sa onim kao ja čuo, ili ono, ma rekao mi jedan čovjek, ili na medijima iz dobro provjerenih izvora, ili pak kad neko kaže, ma narod priča, znaš. Obično ako ti neko kaže, rekao mi jedan čovjek, reci koji čovjek. I nemoj to raznositi dok se ne utvrde detalji. Obično kad meni neko kaže, eto, znaš, narod priča, ja obično kažem, pa dobro, nabroj mi 5 ljudi koji to pričaju. Vidjet ćeš obično da se tu zaustavljaju. Zato tu budete vrlo, vrlo oprezni. Uostalom, drago mi je da smo se uspjeli ponovo sastati. Mi ćemo ponovo vidjeti da li možemo da povratimo naš YouTube kanal, ako ne, kreirat ćemo drugi. I ne zaboravite, Srebrenica Walk MBCC, juli 11. 2024. godine sa početkom u 6 sati, to pravi naša organizacija, neprofitabilna. Tako da sve ono što donirate našoj organizaciji, to možete klejmati na taksama i na porezima. Jer isto bi samo jednu stvar da napomenem, da naša organizacija nije imala fundraiser. Fundraiser prošle godine mi smo htjeli da napravimo nešto spektakularno, da pozovemo sve policajce, medicinske sestre, vatrogasce, sve te first respondere. Tako da napravimo jednu veliku sliku i da to dadnemo onaj account Historical Society, jer mi imamo u eri jako puno ljudi koji su u policiji, a prva generacija migranata. Međutim, desilo se to što se desilo, tako da nam je propao i fundraiser, tako da nismo dobili, financije su nam bile vrlo, vrlo uske, tako da smo i svoje novce čak morali davati. Propao nam je, nažalost, novembar 25. mart 1. Dan nezavisnosti, znate kako smo se skupili prošle godine lijepo u Utica Academy of Science, bilo je divno nešto, ali nažalost ove godine smo sve odlučili stati na hold. Ponovo smo se vratili i nadam se da ćemo biti uspješni, pogotovo sad kad novi članovi će se moći primiti. Hvala vam lijepo i ne ustručavajte se da nam se obratite ako imate ikakva pitanja, pomoćemo vam koliko možemo. Srdačan pozdrav.